Mendegangkan, beginilah detik-detik serangan yang tiba pada posisi militan Ukraina berada. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 2 Mei 2023. Angkatan bersenjata Ukraina secara bertahap kehilangan kekuatan di bawah hantaman artileri Rusia. Pada awal rekaman terlihat sejumlah tentara Ukraina yang sedang duduk bersantai. Tiba-tiba serangan rudal datang dan nyaris mengenai posisi mereka berada. Beruntung rudal itu tidak menghancurkan sekelompok tentara Ukraina yang sedang bercengkrama itu. Peristiwa yang berlangsung di Artemovsk ini menuai beragam komentar dari warganet. Бахмут стоїть незламний. Я ж кажу, ближче і ближче йде. Почти попав. І скати питаються нас попасти, але придеться Бахмут стоїть незламний. Я ж кажу, ближче і ближче йде. Почти попав. Скати питаються нас напасти, але придеться Бахмут стоїть незламний. Я ж кажу, ближче і ближче йде. Почти попав. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.